Kani gede ka Akashwani Shillong ka khubor ban puleru Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jang ka khubor mentaga step. Menteri Rang Badu Kari Uloong bakila dan buon ki jingkala ha kisan senem balalet ha India na kebenta ke India ka baklan. Menteri Rang Ba ka Jela Meghalaya ula play ya ka Mac Farm Processing Hub bat ka Prime Hub ha Tikri Kila ha ka District West Garo Hills henen kesngi. Badu Menteri Rang Ba ka Jela Mizoram ula kendo ya Menteri Korbari ke Sorkar Pedang halor ka kam ker Sainarsha ha ka jaka khaput. Ka khubor ka babnya. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulang bagi babon ki jingkala ki banlong ki nongrem jo ke India ke baklan kila jah kisan senem ki balalet. Haba kerana ke jingi syong dorbar ke bakat doe jong ke Lok Sabha ke bakat nyo nen kesngi. Narendra Modi ula kedo ya ke jing pendu ono ya ke triple talak ke jing wanra ya ke Women's Reservation Bill bat kiwe-kiwe. Ulang bah kisan senem balalet ke sorkar kala penkela kala trekam bah bat kala penkela dor ya kari. Shosho ulang bagi Lok Sabha ke bakat nyo kalala banwanra kendai po nyo na kasispa ke jing seiso. Ula penpau ke jing sengongo yo speaker ke Lok Sabha Om Birla bo ula peniyat ke dorbar ha ke rukom bame syaliang ya noyunuru. Ya bro artli ke dorbar ke Lok Sabha bat Raja Sabha la pensange no hanen kesngi. Speaker ulang ba ha kene ke Lok Sabha ke bakat nyo la menjurya arspa arku artli ki bil. Ha gejingkren penkot jong chairman ka Raja Sabha Jagdeep Dhankar ulang baka dorbar Raja Sabha kala menjur yahnyo teliki bil. Menteri Rang Ba ka Jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma nin kesngi ula play ya ka Mac Farm Processing Hub bat ka Tikri Kila Prime Hub ha Tikri Kila ha ka District West Garo Hills. Lashnai kini ha ka jinglot bakat sauklur shpaulak tengka. Bat kidon ni ka jingla ban penmi marbam na ki marrep ba arpo metric ton ha ka shisngi. Lengba kini ka Prime Hub on ai jinghikai kinong rep bat kisamla halur ki kamshna marbam. Haba keren ke jingalang Menteri Rang Ba ulong ba kani ke jaka penmi marbam kade ke wei nagi bahe atam hakari. Lasam ru yaki cek ba shiklur arpulai lak arpo hajar tengka hapo ke Community Investment Fund MSRLS. Syaki Cooperative Society bat kiseng bakmi yaki kamrep. Ka International Water Conclave kalukut no hasilong henen kesngi. Kimat kebelekran ha kene gerensan ki kentup ya ke jingren bentalang kisnong ke jingwan ra ikilat ban kekle na ke jingkela ke jinglong kesun beneng bat ke jing penun kami ki kor ki bor ke jok ke bementa. Lekran di ginong mi khamat ni kiwe ki jela ba ke Meghalaya ke dei benelam lenti bandan ke jingit reilang ha pedeng ki jela ha ke bedei bat ke jing penun kami ko Ha kani ke conclave Chief Secretary ke Jela Meghalaya uba DP Walang bat kiwe kila pelat ke Shillong Declaration kum ka jinge kular bantrai na kebenta kalawai ke bakambha yaki beriau haki jakalum. Kino ishim benta kila wanru negeri Bhutan, Cambodia, Thailand bat Nepal. Ka Additional Director General ke Border Security Force Eastern Command Kolkata ka Sonali Mishra kala penlong ya ke jingkmi bat jingatai ya ke jingshong shingan bat ke jinglong jingman ha ka jingwan jingo ba arsingi jongka menhak sing tho dieng bat henin ke sngi sya ka BSF Meghalaya Frontier kale kren ya bon ki bedei bat ki kam hegi than khaput la ai jing tip da ke Inspector General BSF Meghalaya syapang ka jinglong jingman ha ke jingshong shingan ha ke jaka kaput ke India bat Bangladesh. Kane ka Additional Director General kala wan jingo ya ke jaka kaput bat ik border outpost ha ke than kaput ke India bat Bangladesh ha Southwest Khasi Hills bat East Khasi Hills ha ke bala sendran lang da Inspector General ka BSF Meghalaya. Ka kenhuan ka benengkong jong ki doktor balarung kam dangshen ha ka PA Sangma International Medical College and Hospital ha ka school ba University of Science Technology Meghalaya USTM kala penlong ya ke jinge kren ba seiso ha USTM nen kesngi bat kle kren lor kumno ban peniyat ki kam ki jam ha ka ni ka medical college. La penyihat yang ke program da Pro Vice Chancellor ke School ba USTM Dr. Sarbeswar Saharia ha ke jingan dekat Chancellor ke USTM Haq bat kiwe. Ha bakran ke jingalang Haq ulong bakani ke Medical College kadai ka jingpos neo ke bala urlong.
Ulong baleng ba kene ke Medical College on kene ke jing Arab hakalan ajing Sumarpang Syakibadok. Kene ko kubor ka Wanchapi na ka Akashvani Shillong. Menteri Rangba Gejala Mizoram Laldu Homa Hanin Kesngi ule kendo yo Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng Amit Shah bat klekren Chapang ka jingker Sainar Shah ha ka jaka kapot ka India bat Myanmar bat ka jingai jakare tengen yaki poiwer na ka riba marjan. La ban kedau hang ni ba Menteri Rangba Gejala Mizoram bat ki babun kiseng bakentop ya ke Young Mizo Association kila persya ya ke jing temu ke Sarkar Pedeng ban ker Sainar Shah ha ka jaka kapot ke jela bat ke Myanmar. Layo kubor bo Amit Shah ulakular ban ajing Arab iki poiwer na Myanmar kat kum ke jing don kam jongki. Menteri Rangba Gejala Mizoram mulai kendo ru ya Menteri ketenat kakut kakya ka Sarkar Pedeng Mansuk Mandavia bat klekren ya ke jing penklan ya ke Zoram Medical College. Ketenat Development of Northeastern Region Donor kalamang pisa basispa arpun rio point kendai sau klor tengka hapo ke Prime Minister's Development Initiative for Northeastern Region ne ka PM Divine Scheme banchna ya ka IT Park Hatura haga District West Garo Hills. Ki kubor na ketenat donor kiatho baka kamalor kane ka hapan sedang hapo andro benai. Ke Sarkar jela ka hap ban a ya ke rukom ban penlut ba de ke jingkmi ya ke kai pod hap ban pensisha da ke IIT ban hap ban ai kerteng ya ke project. Menteri Rangba Gejala Meghalaya ulong ba on ya le ban bo ya ki IT Park ha keleng ke jela. La ban pen kemah hong ni ba ha ke senam hajar arpuar ya ke IT Park ke beningkong jong ke jela la ple ha ke nong ba Shillong. Ka dorbar besan jong ke yang dorbar tauan ka bakat ar jong ke jela Manipur kan sedang hak arpu praterik mentau benai rempang. Ya gene lepen menad uwe niki menteri Usapam Ranjan hadian balakut ke jingelang ka kunhun menteri. Namar bagade ke dorbar ke beningkong jong ke senam kalat jong ke jela kat ai jingkeren ha ke dorbar. Uni menteri ulieto uru baka kunhun menteri kala menjur ban ajing seo compensatory allowance basan hajar tengka shibnai syakipulet komando ke jela. Ban lai hajar tengka shibnai ya kiwe-kiwe kibor pahara ke jela Manipur. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi on play lang bakaransan internet ya ka Khelo India University Games Ashtalakshmi kabanlong ha Guwahati na do kakat kandai terik mentau benai rempang. Lakmi lenti bakum basa hajar san sepangot kinongel akai kini shimbenta haki arpo teligi jat jingel akai. Kumba ar spa teligi skolba kini shimbenta. Kani kerensan el akai kan long haki kat prat teligi jaka haki hinyo teligi nongba haki kat weisngi. Ya kat ndro teligi jingel akai en penlong ha Guwahati baria sau teligi weipat en penlong haki weipat ke jela katan chtelam mingi bat kani kerensan el akai kan kot ha ka arp kundai terik menta ubenai rempang. Ka Northeast United ka lapen lem ya ka East Bengal dan Laigol laar ha ka jingel akai Indian Super League ha Guwahati hinen kesngi. Ka Northeast United kelarung syakatop jengki kenhuan bawan cekhamat kiba nriu teli. Tommy Jorek bat Nesta Albiak ki lapen kijar na kebenta ka Northeast United. Ha ka jingil akai SSA First Division Football League ha ka madan SSA ha Shillong. Ka Malki Sports Club ka lapen liam ka Laos Otun Sports Club da Argola North. Fashioning Singkli ulapen kijar Arsen na kebenta ka Malki Sports Club. Batkat to ka kubor kalakut akan nika step ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Hakapor prabajeng na so baga Delhi Station na kabenta ka kubor hakaktin hindi kabanbot ka kubor hakaktin pareng hakapor prakat san minute. Ngi penken mau pikinong ngap ba hakapor prashteng na kanika station pinyo ya ka Northeast News. Kapor mentakal agenda partat prabajeng.